Trust namandla uma sihlangene uma uzotrust namandla masihlangene noma madoda umuntu ongazile la engezi la ngoba siyazi lapha phakathi kwethu kunamaphekula asinandaba usibona nje asinandaba wena usazingelana nathi usakufa thina njengoba senza lethu kufa sikwesaba ngoba usibona siyinikele kanjani sinamsebenzi bawu8 abafana lokugcina no4 usasi yonke into umusi yosale ubamba nona na4 manje njengoba nisibona nje siyinikele kanje hayi ukuthi asazi ukuthi kufa khona siyazi futhi sobulawa ngabantu esibathembele sobulawa ngabaholi abaholi yibo abahlela ukubulala abantu amaphoyisa yiwo ahlela ukubulala abantu so ke kodwa siyaqhubeka ngoba ngeke ibay imiso umuntu oyedwa khona abanye abale abasebenzayo abangazi le ndawo ukuthi yakhiwa kanjani mina nginalo ulwazi abantu le ndawo yakhiwa strategically yakhelwa abantu bala koGobandlovu koSikhawini koMkhobosa koNtambanana yakhelwa bonke labantu bakoMpangeni konkosi uMadlebe konkosi uMthiyane wonke amakhosi lana la ingakho kuphoxa ukuthola ukuthi eSikhawini kunenkosi edayisela abantu bokufika amatayitela iyaphoxa phela ngiyise endaweni mina indawo ungayazi bakwenza uyabona nje la ogangayo ngicela yeke ngoba nasekuqaleni ngikhathi ngiqala lento ngabawonisha abantu ngabatshela ngathi lento ngani ivimbi kwathi hawu yana ngaze ngatshelwa elinye iphoyisa elokuza ephoyile lathi wephakala ngeke kuyenze lutho lento ngathi mina uNkulunkulu akubeke ubone uyabona lena sikuyo izolungisa izobafowethu niyabona lena nje sikuyo lena yomoya omuhle kanje niphume ningamadoda ningaka ningamakhanda emizi ningomama niphume ningaka kungogogo neintombi niphumela umoya omuhle uNkulunkulu uyayiseka into enhle wengane zakwethu uNkulunkulu uyayiseka into enhle lizolunga izwe lizolunga engani uyabona awuthi nginenzela isifungo namhlanje umhla ka26 June angithi lonke iphoyisa elikhohlakele la eBay thula musuthula yebo yesayini sanahla lenithi yeba kuyona ipolitiki le akuyona lento yepolitiki lapho ufuna ukuvuma umuntu ebheda umuntu umvumela umuntu ebheda igama lomuntu uvume nje umuntu ebheda uloku uthi akwenziwa lokho la lapha sizolungisa izwe ipolitiki siyibeke eceleni singamaqembu ehlukene siyazana futhi la kodwa sesikhathalele izwe manje cela ukwenza isifungo la eBay lo nyaka ungakapheli hayi ukuthi kuzokwenziwa uhulumeni kuzokwenziwa yimina lo nyaka ungakapheli lonke iphoyisa elihlangene neNigeria la lonke iphoyisa elihlangene namakwelekwele kubulawa abantu bakithi la emateksini kuthengwa amaphoyisa ukuthi ahlukumeza abantu la eBay uma ngabe kuthiwa kuye wathi ukhuluma into uyalandelwa wesatshiso wenziwe yonke into ngiyanifungela uNkulunkulu usilalele njengoba sikhuluma lawo maphoyisa onke azoboshwa lo nyaka ungakapheli sendawo ngiyayazi kunehlathi la amaphoyisa ayalazi manini khulume mina engingayena la ngikhombisa ukuthi ngiyazi kunehlathi la amaphoyisa ayalazi kunabantu bokufika abadayisa ama-drugs lapha ehlathini bedayisela abafana balakithi bese belala nabo badlwengula iy'ngane zabafana la amaphoyisa ayazi ngicela ukunikeza amaphoyisa leli viki ukuthi hamba yolungisa lento lapha ehlathini ngaphandle kwalokho uzophuma isithombe sephoyisa eliyingxenye yale nonsense leyana sicela amaphoyisa silungisele le nto thina sihlambalazi umuntu thina mangithi amaphoyisa ngibizanga igama lomuntu khuluma ngesiphoyisa manje iphoyisa la lingenzi ngathi yini isiphoyisa i-department sicela isiphoyisa sisilungisele le yankiyankiye lapha bese ipho amaphoyisa silungisela nansi le ndawo la le ndawo la okay yebo asizukhuluma indaba eningi sicela amaphoyisa namhlanje asilungisele le ndawo leya ngoba mina nginawo amathuluzi okulungisa yabo siphinde futhi sicela amaphoyisa asilungisele
leya ndawo lapha empangeni egcwele amaSomalia namaBangladesh namaSomalia namaPakistanis bafowethu kudliwa imbuzi zabantu lapha ziyaphela imbuzi zabantu lapha zidayiswa yini Mngqolo Mngqolo ndi yini ntshontshe imbuzi zabantu emakhaya nizoyidayisela amaSulumane lapha ama-Ethiopia namabantu bakhe sicela ukuthi leyo nto iphele bafowethu niyazwa ngoba thina sizukukhomba imini sibhekise kude sinishiye nini uyabo khona lapha phakathi kwenu kwelokubehlina la kwelokubehlina basela ukuzohlina nje la bayitshela ukuthi mina nginendaba nomuntu ohlinile uyihlinele nje uzuyeka uzohlina nje uzuyeka ngoba bakuthume nje ukuthi uzokwenza ngathi uyi 13 awulutho uyabona uma usagada amakutshukutshu awulutho Umnqolo izingane zakho ngeke zibe yilutho uyozalisa izizukulwane nje amawuwa izinto ngeke zibe yilutho nibuka phela akakho umuntu engamboni mina la ngibuka nje sewuhlinile kumuntu uhlineleni uhlineleni uzokwenzani ngoba makukhona into ongayenza phela ngabe usuyenzile uzohlina usuka le lapho usuka khona uzohlina la uhlinelani akho lutho ozoyenza nidlala ngabantu niganga ngabantu la ngoba insizwa zingazazi nambe nijuma abantu belele ngeyibhamu bese niyibiza ngeinsizwa wonke uqonde emini ilanga libalele uqonde insizwa emini kubuka izwe lonke ubonakala ukuthi insizwa futhi uyitshela ukuthi uzoyenzani ngoba kwaZulu umuntu akajunywe uyamtshela umuntu ukuthi wensizwa amagama akhe awalunganga ayabheda kushone ngapho kwenziwa njalo manje uzohamba ukhukhumala ubala lapho ngoba udubula abantu beyizamela lapha emateksini ubulala ama-owner abanumzana bemizi bezama lapho uzohamba fusekani asizu ukuthi silunge sizwe sibhekele wena uphume ubhekele ucabanga ukuthi ongcangana nawe phumani kulowo doti loyo bona ngokuthi uyisilima kangakanani ngokuthi usuke lapho osuka khona uqamba amanga wathi uzofika wenzeni la awusayenzi leyo nto usuyahlina manje la ufake andemanzi nje silungisizwe thina asimanga endleleni yomuntu uma kade uganga ubuntshontshe kuyantshontshwa la emhlabeni nathi sikhule sitshontsha umbila wabantu lapha emakhaya kuyantshontsha kodwa uma sengena umnikazi ensimini uyaphuma ubaleka awugolozi kuyantshontsha sesiqedile-ke thina ukumasha bese sizokhombisa nje lapha eBay ukuthi ngomhla ka-30 akulona usuku lwesigameko ngomhla ka-30 kakulona usuku lwesigameko ingane zakwethu niyezwani umhla ka-30 umnqamla juqu esifuna ukubona ngawo ukuthi uhulumeni uyobe senzeni ngalezo insuku into esijabulisayo ukuthi usayikhipha u600 million okusho ukuthi kuyoshaya umhla ka-30 sebehambe bonke inkulu phela leyo mali leyo kuyoshaya umhla ka-30 sebehambe bonke ke laba bantu ngoba uhulumeni usekhipha imali engaka kwenze njani lapho umhlangano wani lo buka lo baba thulani umsindo lapho ngemuva inkosi nje lokhu kungeke umhla ka-30 bafowethu yakulona ilanga lesigameko ngicela ningabulali iy'tolo zenu ningathathi umqondo wepolitiki ngoba sesibonile thina kula mamashi ukuthi inkinga ikuphi sesikubambile lokho siyabatshela futhi abaholi bamanye ama-civic organization ukuthi ama-civic organization abo ase-infiltrated sekungena abantu abafuna ukuzokweba ngoba bazi ukuthi baqhuba lelo gama yingakho mina kungavumelekile ukuthi ufake isithombe sami kwi-poster uthi uphakele umthatha uzobe khona ungazange ukhulume nami siyayikhansela leyo nto vele sifake isiphambano sifake ku-social media siyikhansela so-ke asifuni ukwenza njalo ngoba siyafuna ukusapotha wonke umuntu kodwa ngicela ningalandeli laba bantu abafuna ukuba ngamakhansela kunabantu abafuna ukuba amakhansela la asebezoqamba manga-ke manje umuntu ade siphila naye simasi nje ukuthi uyidlela iy'nkobe njengathi uyabo usazoqamba amanga ngathi uzokwenza imilingo manje asihambe siyotapa nasi la amakutshukutshu laphaya anesitolo adayisa ama-chips anopoison kodwa ngoba ufuna uba yikhansela aphinde athi nina hambani niyotapa ama-chips anopoison utapa kanjani esitolo othe ama-chips kunopoison kuwona uphinde uniyotapa lawo ma-chips akuwenza umqondo lokho bafowethu iBay sizoyigcina inhle kanje lo msebenzi esiwusebenzayo esizama ukulekelela ngawo uhulumeni uneminyaka ewu-32 ngeke-ke bafowethu ngonyanga nohafu bese silungisa yonke into ngomhla ka-30 ngicela umuntu angithumelele ividiyo yakhe ebambe iflegi lakhe kanje ibe u-30 seconds athi igama lami nguNkosikhona ngakwandabandaba kwaMandlakazi entabeni yeZulu
ngithi izwe lethu alibuye ngifuna leyo video kuphela ngomhla ka-30 ekuseni ngisho ungayenza uhlele endlini ngisho ungayenza ulapha edolobheni noma ungayenza ukuphi ngicela lawo mavidiyo ngomhla ka-30 ngizonipostela wona wonke akekho umuntu ozomasha la eBay abulale itolo ngomhla ka-30 laba bese behlela ukuthi bazothatha amafriji abantu ninamanga akho umuntu ozomasha la ngomhla ka-30 ayikho maphoyisa ayikho imashi ngomhla ka-30 ngomhla ka-30 umnqamlajuqu wokuthi kufanele uhulumeni kube kukhona sekwenzile uma engakaqedi ngowethu uhulumeni sizomlinda lapha eBay yimi enganquma umhla ka-30 lapha eBay ayikho imashi ngomhla ka-30 abantu uma befuna ukuphuma bephatha amaflag abo bekhombisa isupport bethandaza betshela uNkulunkulu ukuthi izwe kalilunge ngingajabula-ke nihambele nje umuntu ayishuthele ividiyo yakhe noma nayishuthele ividiyo yakhe noma nayishuthele ividiyo yakhe ngisho ungalibona ikwelekwele lambe litanasa la uliyeke utshelwa yimina lizohamba ngisho elingakholwa uyabona amaNigeria lawa azwala ngamaphoyisa azohamba futhembani azohamba nizobona phela bayitshela ukuthi abezokuhamba bazohamba uma engahambanga uzohamba sekuboshwa iphoyisa elimvikelayo lizoboshwa phela iphoyisa elimvikelayo bese yahamba manje yikho mina nginganakile konke le process ezokwenzeka nginaka into eyodwa nje webafowethu abahambe izwe lethu alibuye uma ngomhla ka-30 uhulumeni engakawakhiphi wonke lamakwelekwele agcwele lapha eBay ngomhla ka-1 siyamasha ngiyabona lapho khona ngishabane wethu khona ngishabantu abadala kunami ngiyabona kukhona ondanga yethu ngiyabona kukhona omna wami ngiyabona kukhona ngishiya iy'ngane zami wey'ngane zakwethu akukho kwedlula lokhu izwe amabhunu njengoba niwabona la mabhunu ngisazodila nawo la mabhunu sengiwabonile ngwabonile ukuthi usanomqonjwana ongasilo ukubukela umnyama phansi hayi khululeka uyabona mina abantu abathi ngiyadala mina nje sengifika nje ngabonto la amaphoyisa afundisiswa yinanka amabhunu azokunye imhlathi yonina phela lalelani abelungu bantshontshizwe abelungu kufanele bezothe masenza izinto thina abangaphakama abelungu bemise imsila ngoba sihleli nabo nje siyabahlonipha ngoba bane-positive contribution ezweni kodwa kufanele bemise imsila uma kukhona into esiyenzayo thina ngoba bavusa leyanto yabo so-ke akuzukwenziwa lutho sicela laba bamaqembu khona laba abamaqembu abahlela ukulutha siyabazi ukuthi abamaphi amaqembu bahlela ukulutha ngomhla ka-30 thina insizwa sibheka amakhaya obaba wena nsizwa uwedwa uyazazi ukuthi ubheka ikhaya likababa wakho ubheka iy'ngane zakwenu ubheka iy'ngane zodade wenu ngeke kusebenzele ukuyohlala ejele ngomhla ka-30 ilanga akulona ilanga lesigameko kuphela iy'nsuku esayinika abantu ukufika uma beyobe besekhona sophinde sibe neminye imihlangano futhi sizukubulala muntu thina amaphoyisa bethukile ey'tshela ukuthi nizokona ngiyanibonga ngibonga ukuyiphatha kahle kwenu ngiyabonga futhi ukuthi nginibize ngesikhathi esifishane abanye besemsebenzini kodwa nakho nikhona njengamanje ngelethi izwe ngowani umbango hayi bosisi bethu hambani yogana impela-ke manje hambani-ke nogana nina nje nithandana nabantu bokufika hayi noma siyabeboleka noma ningahamba nje ningakalotshola sobuye silungise pheleni umhlangano bafowethu umuntu akabuyela lapha eqhamula khona ungonakali lutho